Kapitan Enteng! Tuyang. Tuyang. Agring ka man. Yalanak manitig anak. Tuyang. Apa ya? Nakaring-ringkur ka. Yalanak manitig anak. Jak pengamin ng rabi. Sakit madi tibagbagay. Ay, sikat na. Makaturturog ak pailan. Masadutak abumangaw. Kanya ka ba't tuyang? Kasi kasuan na kumamat Nagsagsakitak. Unay kan tuyang. Di naglakasyanan. Maladawa kaun ba daw? Makamukan dito'y balay Inakon ije trabaho. Agluto ka ko mapay itikanag Akakapsutak nga may. Maladawak nga rudaun. Inakaun. Sapay jak kaya ti maladaw. Ang mga nuik katundak ije bakery pagtrab-trabahwak no maladawak. Tuyang. Makamukan iti bagay. Inakon na talaga. Wait. Na yan ni Tuyang. Kasla di nakipatpatag. Di nagpayasikasuan, mate. Naimbag langan ta nakita ka dito iritaw yaw tataba daw. Kung naimbag ta pinayapayan nak. Anyaya ti marikirik nam. Maday ti bagbagay. Aglamin akpay. Nasakit ti bagbagi kwarog. Sakit mabisin akpay. Ayan nga mininanatuyang aya. Pimanawan maladaw ka no iti trabaho na. Ha? Kat di nakapay inlutuan? Saan pa'y nga rod? Sige. Mabit lang tayo nakmangalay ti makanin dyan balay ikaw. Ado ti makani jay. Iso amang higaklangan tapno santan nga aglutaw. Agyaman ak kwarog. Agyaman ak kwarog. Napsugak. Kahit kumustan tirik nam tata. Saanan nasakit ti ulok kwarog. Nasakit ti ulo gapo siguro iti bisin mao. Un nga rod. Sige, agtumarkan to ni ti agas mao. Sana bali tanalpas ka matananangan. Agyaman akmanan. Ilutuan ka lang iti kanamin tonal daw kan iti rabi Tawaray di na kanton ilutuan ni nanatuyang. Pang sigurada o nga da ka nam. Waheng, kwarog. Agyaman akmanan. Papanam, tuyang. Nakapilis ka, mate. Inak ije ilay. Agpasyar kami iti gayim kaw. Igatangan nakman pa'y nga rod iti agas ko. Tawanan agas ko. Si kalatan ti gumatang. Mati nga rod, direk na. Kabaulam day ta. Inka gumatang ije tirsina ni Marikwanang. Ikanak nga rod, iti igatang ko. Awan bariyak. Sigay, innakaw. Tamangan no agur urayan tay gayim kaw. Unayan day ta ka ba daw? Agkakapsot ka. Ngam si kapay ti umay gumatang iti agas mo. Saan nga minamasangon ito huyang ko? Maray, maladaw ka daw iti pagnada nga gayam. Anyaya nga agas ti gatangam. Daytay para iti sakit ti bagay. Sige, mabitlaan, taikang ka. Ilistampay lang, maray. Tawan igaatang ko. Awan ka no barya nito uyang ko.
Anya? Bayadak tumot lang, mare. Sige, ilibrik latta kang kadaytan, takaasi ka, mate. Ay, una yun ni Marituyang. Ay, una yun, tikas dyan nga ugali na. Ay, sige pare. Agigup ka iti sa baw titinula. Agyaman nagpare. Ay, naamuak adi nakagayam as asikaswan ni Tuyang Mao. Idinto ta masakit ka. Huwag nga, Rod. Okay lang, pare. It's okay. Kabaila akong tibagik. Agim imbaga kon pare. Ay, uray pay. Ti asawa. Rumbang nga asikaswan na ti asawa na nukas ti masakit. Pare. Ay, imbag numayatan tirik na. Uwan, pare. Mayata ang tiriknak. Inton bigat. Na imbagak to siguron. Ay, agtrang kaso ka ka di. Uwan, pare. Wala lang. Agpaimbag ka nga ro. Wen mare, awan konsensya na. Agasem, masakit ti asawa na, agam pampanawan na laeng. Isumait. Naimbag kumamot ano ilotwan na itimakan. Kaasimot ni kabadong amabisbisen. Sa ita, kunamlan balasang. At da kanugayim na ijay ilay. Kat isaw ti kanayon nakakuyog. Kasta nga ron tinamag kaw. Ang awam mo parekot iti daytaket. Basta tinapatag kuma. Asikaswan na tasawa na. Nang rona kat masakit. Ay, agyaman ak. Nakalaba akong itikawis ko. Isalapay ko langay. Badaw, ilabang manmat, day ti badaw, tanay awan oras kong aglaba. Anya? Apay nga ipalabam kanyak. Awan nga rod oras kong aglaba. Ilabam Alan awan oras kong aglaba. Adda oras mo ngagpaspasyar. Ita, awan oras mo ngaglaba. Ay, di tama. Alakit dain. Kaslawan, patag ko kan kamit, badong. Di nakpay matulungan. Sika. Adda ka di patagkukin ka? Awan tubay. Ha? No di mo kaya taglaba. Saan lang? Inak man langan. Ay, tuyang! Makamu kan itibiyag mau! Tamakamu agmeten itibiyag kau! Kumusta ngay ni kabadong Marituyang? Nananayan di pa nagimbag na? Diyak amu Naglaba mo't itay itikawis na. Di naimbag siguraon. Naa? Di mo amaw no naimbaganan di asawa mo no sa ampay? Ay kat naimbaganan ata naglaba nga rod itikawis na. Agam saan ka mo ta siguradaw no naimbagan? Makaamun ay itibiyag na. Naa? Una yan ti kasta. Apakaslawan patag ni kabadong kang ka. Adula amin nga bagbagam. Alakit dain. Sukatam iti barya da iti kwartak asa nga ribaw. Tapno adda pagplitik iti tricycle. Papanamaya. Ijay ilay. Adda pag nami iti gayim ka. Sana balay. Ta day off ko ita. Awan sarek ka. Na, imbag ka pa'y. Day talagpas pa syartar aramidam. Alakit dain. Sukatamon to'y sangaribok iti barya maray. Sige, mabitlaan nga raw. Sige, enteng, mangantan. Nagluto ak iti sinigang. Ay, nagimasindong nga. Ay, kung naklakid din no, awan madanon ko dito'y balay amakan. Ay, mabisbisin ako. Apay ko mga awan madanon mo amakan ngay. Kat adda akmat nga agluto. Sakbay arumwarak, agluto akpay mat Tapno adda ka nun, no sumangpat ka. Ay, agyaman ak. Ay, nadungo ka talaga kanyak. Ay, wen Kasta ti agasawa. Masapol nga agdinunguda. Ay, uwin Ala, mangan ka nga rudan inteng. Sige, taikak iti sidaan tamalokong mau. Agigop ka iti sabaw. Papanam na natuyang, nakapustura ka may. Ijay ilay. Inka magpasyar iti gayim
Imbag ka pa'y, tadatalagpas pa sir ter aramidan. Sana bali tanda magsweldo ka busbusan. At trabaho Ano ti kwarta? Ado ti kwarta mga agpaisaw. Ngam di mo pa'y may gatangan ni tatabadong iti sidaan na. Ha? Agpaisumat na. Anya lang ti sidayo nakita kiti na minsan. Sapay masakit ni tatabadaw. Okra lang analaylay ti aday di kusina yaw. Iso na pa naggimatang itinlutok asidaan ni tatabadaw. Ay katbasol na Apay adi gumatang iti sidana. Masakit nga raw. Makaamumot na itibiyag na. Sakla amin lang. Ay, nagalasmit gaya man ti ugalim na natuyang. Baybayam ni tatabadaw. No kasta masakay. Awan asim kinkwana. Malakit din. Agawa ang drive. Partakam. Isardin ko man langin. Apay ngayon sarding mau. Muto yung tiplitime. Nagpatingga talangan di tawi. Bumabakan. Anya? Jak gayam kahit nga ilugan ti kasken ka makasarilang. Ala, muto yung tiplitim nga ging ka di tawi. Kat bumabakan. Ada ka kwaro. Pag isa, magan ka dito yan. Naimas ti si dami, kwarog. Nala, agtugaw ka matay. Natsamba ka. Alaman nga raw. Ay, nagimasan ti si Dayo, Angkal. Antay. Ay, katuan Ayun gayam, nasabat ko ni Tata Badaw. Gimatang iti si Daeng na kanaw. Si Dana lang? Nito yang ay. Si Dana kanong agmay sa Angkal. Makamukha nun ni Nana Tuyang iti biyag na. Tangay awan kanumot bibiyang na kini Tata Badaw. Ay, day tati maday. Kasla di da agasawa no kasta. Mangantay kit din. Sige, enteng. Ikak day ta malukong mau iti sabaw. Agigup ka. Ay? Wow. Aday ta. Ala, agigup ka, enteng. Wunman. Ay na. Nagbayat kayo matay. Kasta ti mayat. Ay, Badong, umay ka man ditaw. Badong, tulungan nakman. Maditirignak. Yalaan nak iti tumarag. Badong. Apay aya. Ay, Istorbo kay ti panaturog ka. yalaan nakman iti agas. Maditirignak. Agtrangkaso aksamot taon. Hala, tapno di mo matkunain. Sige, yalaan ka iti agas mo. Badong, yalaan nakman iti kan. Maladaw akaw na jibang kagaw. Makaamo ka iti kanam. Matingarod tiriknak. Yalaan nakkuman na iti kanak. Tapno makatumarak iti agas. Makaamo ka iti biyag mo. Sige, hinna ko na jibang kag. Ijayak tumatan na maturog inton rabi ay. Sana balay, tadamot kalapaw ko ijay. Hinna kaon! Wen pare, pinanawa kon ijay balay Makaamumatan iti biyag na. Kan maturog ak tumatan iti bangkag kao. Ay unay kan pare Badong. Ay, kaasimot ni Marituyang, kabadong. Di mo pampanawan balbalsam sa amagtain. Gungguna na Idi siyak ti masakit. Di nakpay asikaswain. Di nakpay mailutuan iti taraon. Naimbag pa'y kanyak ta inikak pa'y iti tumarin na nga agas. Ngem iso nga'y. Adaya ginatgatang na tumarag nga agas. Ay saan nakasta pare Badong? Nudakas ti mapasamak ka ni Tuyang mau. Ay, awan sa bali mapabason. No di si kamatlaag. Gungguna na Di nagtupay inasikaso, hindi siyak ti masakit. Ay, saan anasaya at agibalbales paray. Mala, agawid kan tayong kasikaswan ni Tuyang mau. Ipan mo ija health center ta kaasimot. Paray. Kabadong, rumbang agtinulong kayo nga agasawa. Adi kay kat agbimbin nalas. Ay, Gusto ni kagawad ko anang paray. Mala, yung kaasikaswan ni Tuyang mau. Inurno sa inyo ti amen. Ipakaawat mo kan kuana, adi mo mabalin apanawan latan. Kapunta masakit. Asikaswam iti husto pare. Paray.
Laglagi pong paray. Ati agasawa, isudat yag tinulong itirigat kan ginawa. Wan pa taong naamiris ko itan. Suray, saanan ang maulit pa'y. Saanan. Manipod ita. Urnosentan, ti bagbagita. Tuyang. Saan ta kuman ama naging bubukod? Wan pa taong saanan. Pakawanan na kuma. Ala. Tangay ko na masaanan na maulit. Sige nga rod. Asikasuan kan, tuyang. Ilutuan kan iti kanam, tapno pumiksa ka. Ipan ka di ospital no kasapulan. Agyaman akan ka ba dong? Suray at alaga. Suray. Mala, agin narakop tan. Ti agasawa ag tinulong da itirigat man ken ginawa. Ala tatabadong ken nanatoyang. Ipatagyo ti tunggal maysa tapno naragsak tilin na ngayong agasawa. Kalpasan ang nakitaray dyan kaaruba tayo abakit. Anya tinapasamak, Maray. Ne, akururok matan ni Marituyang. Naturugan? Marituyang, agriing ka man. Maray! Marituyang, agi-istorya tayo laeng, ang nakaturog kamatan. Sapay nagrigat ariingan. Gunggo naman, Maray. Marituyang, uy, agriing ka. Ay, inaramid mo matan na pagturugan da ito'y tersena ni Marikuanang. Huy! Maray! Ay! Nakaturog ako kumaray. Ay, pag-iistoryaan tayo itay, anak kita ray jay kaaruba tayo abakit. Nakaturog kamatan. Ay, jakman amaw no apay anaglaka akmatan na makaturog. Ay, no kasta ka no. Sign of aging. Anya, Kaya tasawan day ta, bakit kan? daw, siyaklaan ti bakay, da kayo ngay. Sa anak mo't anala ka ang makatuglap, Maray. Oray siyak, oray man nagpatpat nagak nga agbuya iti tibay. Sa anak nga agtuglap. Iso sa anak pa'y abakit. Ay, agawid akman pa'y laang tayo nakaglutaw. Saan ka nga agtuglo-tuglo, Marituyang? Bantayam tilutuam. Apay anak siya da ito'y linutom a pangaldawan ta. Nagsataya, mait. Kita man, nakangisi-ngisitan. Kasano nga ka nagdakita ngayon na bahoy kat naksit mait. Anya tinararamid mau, ta di mo binantayan tilutlutwam. Si Kantag lutaw, nagado a reklamaw. Agluto lang nga rodan taramidom dito'y balay. Di mo pa'y maaramid na nasayat, mait. Ay, nakaturog ak nga raud. Anya? Jakman amo, no nakatugawak agtuglupa. Naa. Ang no agigdaak ang maturog, jakmat nga rod makaturog. Ay, saus. Sakit daytan na marikrik nam tuyang. Lutluton niyan time ko raw. Unang kail. Naimas nga tayo lutluton na. Ang kakitaan na. Sige. Ay, banang! Anya day talutlutom. Hay, damag ka, damag. Ngam di ka mo't tumulong nga agluto. Da kayo lang, di tangag tugtugaw. Nagungutin. Ay, numalpas amangan, syakto pa'y lati aginaw. Ay, anyat klase kayo akabalay. Ha! Apay aya anak kaong ungot ka. Dinak pa'y kayat atulungan. Ay, kwaraw. Abang kail. Ha! Ay, umay mo mang kiwaran da tulutluton yan, Tem. Unang kail. Day tandi kwaraw. Wala. Tay nak mangala iti pagsungrod. Ay, kasta Na. tumulong kayo adwa. Abay nga ang kail.
Nakaungungat mo tanyan tay. Ay, wan nga raw. Sakit naglaing nga kusilap. Di kang dagdagari. Aginaw kalatan. Sa bagay, italaang nga agin nawak. Kanayon mo't ani antita agin inaw itinanganan tayaw. Agsakdo kayo, numalpas tiyan aramidan yaw. Na, Nangagmuan kahil, nagaduti ipapaaramid na kadata. Oh, ada reklamo yaw. ay, awan! Apay ko mga agreklamo kami. Darasin nyo ti aginaw. Ha? Na, Naungat at talaga ni antita. daawak man. Ada pa'y lamang mangit kong ibagbagayo ah. Sige, tubod nga may kwarog. Sumanao ka. Ay, sumardeng kan. Tanapig sa tiradar ni Anday. Agbuya kami kumakin niyang kalititive. Agung ungat mo't niyan ti kabanang. Apay ngay nga agungat. Naungat nga ro dita. Isulat ti aramidan na. Ti agung ungait. Ay, kaasimat ani kapitan. Ay, kasya talaga. Bagat ngaminan ni kapitana. Ay, unan niya. Isu na ungay tabaketan. Ketuan. Ang apay nga ni Uncle Kaw. Lakay metain. Ngemsan met ana ungay. Gumatangak man, Mare. Itay. Bagas, may 1 kilo. Nay. Ni Marituyang iditi kanayon nga umay gumatang. Ngam, apay asi ka ita. Kasi nung ibaon ko, kat maturog. Nakasapsapa pa'y laang matmaturugan. Diyak man na mo, mabaybayan na pa yan ti trabaho na. Kaputan, naglaka amakat katurog. Madlaw ko mga rodayta. Makaungitak ata pa sa remaksa, jelo tuwin na, Mare. Kunure nag-istorya kami ditoy. Pagamuan ta nakaturugan. Kasta nga, Rod, Mare. Ori ang tugtugaw lang, makaturogin adagos, Ay, gapo siguro ni ti kinabakat na. Ha? Aywan na niya. Sintumas ti panagbakat ti kasta. Ay, apadyak na laglagip day ta, Mare. Iso pasensya ang latan. Ha? Di mo riringan no kas diyang agtuglag. Agasam nga day ta. Nalpasa kun anagsak daw, kas kada naglutaw. Nakaturog pa'y laeng dito'y ni Tuyang. Ay, anyan tulaeng nga taramitin na. Mangan? Ay, Tuyang! Tuyang! Agring ka! Ay, di nak manriringan si kabadaw. Itay ka pa yamat maturaw. Makaturturog ak nga raw. Turog ka la, turog. Amom ka day, asyak amin ang tinagtrabaho dito'y balay. Sikan, Katuwin na ata nakaturog ka, Mike. nakaluto ka nga rudan. Win, mangantan. Ay, magankalatan ta maturog ak pa'y. Awan niya, kayat mong ti maturog, ngam ti mangan. Wan, mga anak tulatan no mabisinak. Maturog ak pa'y. Ay, mapan ka nga rod maturog iti silid ta, Saan adita lamisaan ti pagturugan? Ay saan? Dito iti kayat ko apagturugan. Agtugawak ka maturog. Yay. May mayat ti pan naturog ko no nakatugawak. Ay, problema ka talaga ni Tuyang ko, pare. Bakit? Kanayon niya agtuglep. Na, Di nagpayin ilutuan iti kanay. Yakaw, taglutluto iti kanan may, pare. kaano pa akas ta? Kadagito'y laeng matidi, Pare, kinapuno na. Adamat na dalaw ko ni Banang. Ha? Anya na ita, pare? Ay, naungat siya ka. Kaya? Basit la Banag, agungat. Ay, amo kon, pare. Ah, Sinto, mas matanda ita ti panagbaki na. aya. Ketwain, ningay Tuyang ko. Agtog-tog leplatan. Nimit banang mau. Nakaungungat mat gayam. Ibaglaki din tawan pa'y kanya kadagita asin Tomas. Ha? Awan pa'y, pare? Wala. Kahit nasawan. Bata pa ako. Di ka man nagsaw iti kasta, pare. Puno ti bagbagak. Kita man tayo t-shirt mo, Ay, baliktad siya. Yay. Baliktad nagpaiso, pare. Ay, what? Ay. Apay nagkatawa ka na.
Ay, sorry pare. Sinyalis mo't day tante panaglakay mo. Na, Naungat ni antay, tabumakat nga minain. Nimot marituyang, managtugtog lepen. Bakit da talagan? Sana na mailibak da ita. Katanya nga rod ngay, di tamot ti papanan tayo amin. Imbagsi ka kagawad. Tawan pa'y marik na masinyalis ti panagbakit mao. Awan pa'y mo't kwarog. Ang madlaw ko di tarupam kagawad. Anya ngay, Umad-adumat ti kuret-ret na. tilamad-madlaw mo man, awan pa'y mo't Agsarming ka ngamin Awan pa'y, kasarsarming kula itay. Awan pa'y makita kakurarat diti rupak. Nagadun nay. Oh, di tamuging mau. Manualin niya day tagparparang. 1, 2, Na, 3. Ken, di ta igid da kita matam. Nagadunga ugas na. ay, adunaya. Apay ajak makita, no siyak tagsarmeng. Adun Bakit kamutan kagawad ko anang? Inak makitsenda inteng. Kat inton sumangpetak, nakalinis kan dito balay. ano? Ada reklamaw, Awan, ada ayamat. aglabakan tumetan, Nagadumot ti paparaman na. Anya ti kunam. Kunak, inkan agpalingki. Dayjay, agbusbusinan ni Kwarog. Mapanakaw. Nasaya at may tanagigiddan tayo amapan makipalengke. Katuan inlistak dito dagiti gatangok. Rumbeng lang nga ilista, marituyang. Tapno di mo malipatan. Ay, Kwarog, di mo unay partakan, tanay. Maulaw kamay. Ay na, Kwarog, amom apuro ba bakit dagiti pasahiros mo? Partakam kitang pataray. Ay, inayadam lang, Kwarog. Tanay, maulaw kami. Apay ngayon maulaw kayaw. Saan kayo ba't iti ang maulaw? Nauray nagpartak di pa nagpataray kaw. Ay, sabali ide. Sabali itan, Kwarog. Na, agururok mo ni Marituyang. Ay, nakaturog manan. Sapay pagpunganan nanti abagang. Ay, Nagrigatan ayan no bakit ti kadwa. ay, ay, marituyag. Asidag tayo ni Jay Palingkay. Agringkan, marituyag. Marituyag. Jak meten mabasa tinakasurat dito gatangag. Nakusnaw. Apay ngamin aday tanakusnaw ti gatangam. Di nalawag ati pan nakaisurat na. Nakusnaw mat amin. Malasyak man laangan ti mangbasa. Sige man, Maray. No talaga mo't lang anapig sa apay lati pa nagkita. Sige. Na. Ay, nakusnaw mo't laang maray. Imbagak tumot kan ka. Awan mo't ti mabasak. Ni Marikwana ngay. Mabasa na nga ta. Ay, maray, kita aw. Inya sidig na iti kastaon na je mata na ije basbasaan na. May samay. Marikwanang. Apay aya. Ay, basbasaag nga ron niya na ito yung gatangag. Ayaban tayo laangan ni Kwaraw, ta iso timang basa para kadatayaw. Amoyaw, no anya ti kasapulan tayo. Anya, maray. Kasapulan tayo, ti antipara. Aywan, day tatilaglag ipag. Ay, masapol nga agparukog tayo na iti sarmeng tayaw. Iso, payagastos. Ay kat anya ngay nga rod marituyang. Gastusan tayo at pa nagbakat tayo. Ay, namalman tayo anagawin Ay, kasanaw ka narigatan tayo anang basa iti gatangan tayo. Kun naginayat kayo matamag na. Anya kayo. Kaya't mo asawan. Ta kami lang tinainayat ti panagnana, marituya. Apay adi mo iraman tabagim ngay. Win nga raw. Uray si kakat mabilbilang mo ti andang mo. Na. Apay asim mardeng tayaw, Kwaraw.
Naibusan samot iti gasolina to'y tricycle na. Apayan ko araw. Natatay. Naa, tarimaan na mo na. Iduron nyo lang ay. Anya, da kami ti pagiduronam. Babakit kamain kwaraw. Ayaw na niya. Sige. Sak nga rodan ti agiduraon. Nala, agiduron ka ta maturog kami. Apay nga katawa ka. Kanyat katawa. Nakadaster ka mat niya glablaba, pare. Ano ko ma? Si Kanti pinaglaban ni Mare. Amo kon pare karami dagtap no saan nga agung ungat ni Banang. Ha? Anya ngay, pare? Agagita ka. Jak orain nga ibaon na. Ha? Sa kontak trabaho. Ay, unmat nga min, pare. Apay nga men niya orayang pailaeng nga ibaon na ka. Iso ti pangungungtan na kanya kay tabaon abaon. Mauman tulat takat eh. Iso nga oray no katawaan na. Jak mabain. Ha? Tano sumangpet ni Banang. Sa anak to nga ungtan. Tanalpas ko ti trabaho. Ay gimagat ni Enteng. Jakon ibabaon. Iso tinakakaamaw ngagtrabaho ija balay. Nasaya at ano kasta, Maribanag? Wen mare. Iso asaan ako nakanayon nga agunget. Umay ko nga ron igatangan iti pumada na. Ay, ni, kita ni Marituya. Nakaturog manan. Wen nga ron Ang baybay di mo nariingan. Gagangay iti bumakit. Ay katuan maawawatan talatan mare. Tapad at takot nga ron abakutan. Wala nga makarengreng mati panagurok na. Baybay amon Bakit nga ruday? Mauawatan talatan. Gapo takas tataman. Ada pa nagbalbalew tikas kadatayaw abumakutay. Ay, talaga saan nyo amalapdan ti panagtulid ti panawan. Taami na tao, bumakat kan lumakay. Anyan jay ko na, Marituyang. Plano ni kabadong ti kumandidataw? Wan maray, kat itapay laang, ibagbagakin kan tapno amom. Anya ngay a posisyon ti pagtarayan na, Maray. Ay, kinakapitan ka naw. Labanan na ni Kapitan. Kaslakastan Nukas pangarigan takasta. Asino ngay kadakwada ti ibutos mo, maray. Jak amo, Hey, kayat nasawan. Di mon kayat ni Kapitan. Tadi mo amaw, no asino kadakwada ti ibutos mo. Saan matakasta, Maray? Panunutag pa'y mat nga umuna, No asino ti rumbang nga ibutos ko. Naibagakin ni Marikwanang ti panggap mo ako mandidataw. Kahit, anya ngay ti kunana. Medyo nasdaaw. Ta ididinamag kuno asino ti ibutos nanto kada kayaw. Kat kunana adi na kanupay amaw. Kaawatan, adi na kayatun ni Kapitan. At dangarod namnamak ano kasta? No ni pari inting mutlaeng ti kalaban kao, ay awan, Anyamot niya ti kabailan na day siya tao. Apay ngay nga rod idinapalabas kat inabak na ka. Ay kat na ira na laeng mat, tuyang. Nagkamalida iti bilang. Nasingpetak nga men. Iso nga inikak ni pari inting iti tsansa na ang mga abak. Ang emno da ito'y umaya pa nagpipilay. Saan ako ni umanugot? Padasem man nga rod manan. Barang numaartapak met ni Maribanang. Ay, tuyang. Makigayam ka kadagiti ko kumarim, Tapno inton madanon ti pa nagpipilay. Siyak taw, ti ibutos da. Hey. Wan badong. Kasta ti aramida. Tapno masigurado tati panangabak mo. Mang panunot ta iti pamuspusan, tapno masigurado tati panangabak mo?
Ay katuan tuyang may love suswait. Pirjek man ni pari inting kadagiti karo ba? Tapno madadael ti imatag na. Kat ibaw ing danton ti atensyon da kanyak. Ha? Kasanungay, ti panangaramid mo iti kasta. Ay kat pag tinulungan no kasanaw ti pamuspusan. Nagrigat mo't ngamin ti agparbaw. No kasano adadaulan ti may sa tao. Kwa. Ay, amo kong tuyang. Iwaragawag ta. Ngagkon-kon ni bar iti pundo ti barangay ni Parinteng. Oh. Kat nungay adagdamag iti pamaniknag. Anya nga iti bagata. O di, mang panunot ta iti napintas a pamaneknek. Ununaan ta, ti panang dadail ken kuana. Oh. Sigay, ta irugrugi kun ti agiwaras iti damag. Nga agkuskusit ni Kapitan. Marikwanang, adda ibagakin ka. Nadamag kuman, nga da kano imbulsa ni Kapitan apundo ti barangay. Ni, nakaamwamot. Awamot amo kiti dayta. Apay, ibaga na pa'y kan kano at dembulsa na. Ay na, no asino man tinang ipadamag kan ka iti dayta. Masapula panagnagan na. Tano saan? Ay, mabali na may balod. Isumatimbaga jay tao. Dakkel kano timbulsa na. Jak amo dayta. Ita amumawn. Agpaiso kano dayta. Kasla saan mata nakapapati dayta adamag. Nadamag yu ka din ti agwarwaras adamag, antay. Ay, anya day ta adamag, kwarog. Mayat ka day, wano maday. Maday, antay. Ah, Ibagbagadang adda kanu imbulsan ni Uncle ko apundo ti barangay. anya kumangay ti imbulsana. No agpaisaw nga da imbulsa ni Uncle Mau. Anya nga iti pakakitaan. Nagbasit to pa iti kwarta na iti bangko. Jay sala naggayan a pantalon na ti ano. Ha? Tapay naggayad ako na yung antay. Ay, ta saan mo't unay anatayag ni Uncle Mau. So ano gumatang iti pantalon na, ay, nagayad dagiti daduma magatang na. Unay kat ni antay, taday tapay lamang ti bagayaw. Mas daawak nga men, no apay nga ibagada nga adda imbulsana. Saan mo't nga agtatakaw ni Uncle Mau? Unantay, saan mi apuliti agtatakaw? Anya jay kunam ka ba daw? Adda babae ni Kapitan. Wain, Maray. Isaw ti pangipanan na iti ibulbulsa na apun daw. Kasla jak mamate. Saan mo't unay arumrumwar ni Kapitan tap nagbabae kuma. Ipadlaw na pa'y aya kada kayaw numapan ayan ti babae na. Siyempre, ilimod na lang. Tapno saan madadael ti kinakapitan na. Numaamuan ti tao, ti aramid na, Maray. Ay, agtanang ka kabadaw. Tama nga no agararamid ka lang iti sao. Ay, saan? Apay sawag ayan, no saan apod now? Anya jay ko nam tata, tangdanan na? Ay, win ko lang arudem. Tangdanan ka, basta aramidem ti kayat kung ipaaramid kin ka, ah. Anya nga ro ti aramidag. Agpamarang ka a babae ni Pari Inteng. Sino dayta? Isaw ti kapitan may iji kabildatan. Kaya't kao nga agpamarang ka, tapno madadael tinagan na, kat siyak taw ti mangabak a kapitan. Maawata kon. Padaksam, tapno sikat ti agbalin a husto. At damot gayam utek mo. Maawatam mo't gayam ti kayat ko mapasamak. No adatangdan ko, o sige, kayat ko. Ngam no awan, jak kayat. Sige. Pagsaritaan ta titangdan mo. O sige. Kastaw itaramidin ta, ah? No adagdamag kin ka, no kapimpin anom ni Pari Inteng. Ibagam nga iso ti Jowam. Nalawag? No kasta lang ti aramidag, ay,
Sige kayat ko. Basta awan sa balin Wen, nalakamot at trabaho dayta. Paunaan kan iti kwarta Basta nadagdamag, ibagam ajuam. O, syempre, basta bayadan nak, areglado. Ngamno di nak bayadan. Ibaga ka tinangdanan nak. Ha? Pagpadaksam laang di tao. Ay, bayadan kan. Ay, apo. Oh. Adtaw, iti pauna abayad ka. Oh. Ayos. Umanugot ak iti ipapaaramid mo, tata. Nalpasin ni Inteng. Anya ti kayat mo asawan itinalpasan. Ay, kit nadadailan at tinagan na tuyang. Sigurado, asyakton ti kapitan. Awagan dagton iti Kapitan Badong. Bakit ton ti lukaw? Ay, anya nga itinaramid na. Ay, kit adda tinulag ko a babae nga agpamarang a babae ni Pari Inteng Batingteng. Ay na, ay, nagmayatan. Tasak tumamot ti awagan da iti kapitana. Nagmayat tungatan ti kanayon anak asik kawili di barangay hall. Kanayo naktumot nga da iti barangay hall. Ay, wala tuyang my love susway. Ay na, nagmayatan na denggan body my love. Anya jay ko na magatangam kwaraw, nalipatak metay. Sabaw, nana. Ipagpagatang ni Antay. Ay, awang gayam. Ay, kwaraw, Aw, masaludsod ko man. Nadamag mo ka di jay bagbagada nga da kano babae ni Kapitan? babae. Imposible mo't dayta. Iday, ibagbagada nga da imbulsa na akwarta ti barangay. Ita, ibagada nga naman yung babae na. Ay, jakmat kit di mamate. Takanayon mo't nga da ni Kapitan ije barangay hall. Saan mo't arumrumwar? Sino nga timang padpadakas kini Anggal? Takwa, takman. Jakman na mo na sino tagiwarwara si tikas da adamag. Ay, tay katgatangak nga roda na sabahon, tay nakaon. Ay, uwang gayam, nalipatak matan. Jay mo nga min inchismis dati bagbagakon. Anggal, dakas sa damag. Ay, Day, anya ti bagbagam adakas adamag. ay, awan ka din ni Anggal Antay. Adan sa iti silid. Apay aya. Parwaran nyo man, tapno mangag na ti ibagak. Ay, Inteng, rumwar ka. Ada ibaga ni Kwarog. Anya ay ati ibagam kwaraw. Ay, Anggal, dakas sa damag. Eh, Dakan no babae yaw. babae nga? Di ka di antim ti kayat mo asawan. Ay, sana niyan titibagbagada. Ibagbagada nga da kano babae. Kat iso kano ti pangpang tedam iti ibulbul sa mapundo ti barangay. Nakangagam iti dayta, Kwarog. Imbaga ni kagawad ko anang. Ay, takwatan tayo man. No asino ti mang dadadaal kanya. Ni tatabadong di umunag iti may sa apakanan. Ay, surutag man iti nalimayd. Aglingadak dito akas tayo. At nakasarsarita na babae. Aw, hadda ka din nagdamag no jowan ni Pari Inteng. Ada Juwa. Imbaga ka jowak ni Kapitan. Jowa. Sige. Adto'y manantitangdan mo ang ibaga. Yaman nak Nangag ko ti sarita niyaw. Ay! Kaya nakita nga inig kami iti kwarta deta babae. Tinangdanam gayam tapno agpamarang a babae ni Anggal ka. Ay! Hadda ka maggayam di takwaraw. Agsaga na kayo. Taitarom na kayo ni Anggal ka. Ay! No ibagam amin ti pudno ating, saan ka mairaman iti darom? Kahit mo ka di ti mabalawd. Ay, saan no? Pangaasim, di na ko mairaman. Aminam nga rudan at tinangdanan na kalaang ni Tata Badaw, ngagpamarang kas babae ni Anggal ka. Wen manong, iso ano at dao may agdamag. Ibagaklatan ang babae nak ni uncle mo. No kasta nga raud, mapantay di barangay haul. Linisam tinagan ni Anggal ka.
Oh, sige. Basta sa anak na iraman, ha? Wala day. Mala, mapanta ni Jay Barangay Haul. At damat ka buwang parang. Ay, nakabiro ka matlagin. Iti agbalin ang manugang ka. Sananggal. Dahito yung babae, titinangdanan ni Tata Badaw, hagpamarang kas babae yaw. Tinangdanan na. Kunam. Nangagkuti sa ritaan dadwa. Nakitak panginik kan na iti kwarta dahito yung babae. Tapno ibagana kadag iti agdamag nga iso ti babae yaw. Pudno ka di dayta basang. Agpudno ka. Tapno saan ka nga ipabalaw. Dayta ti pudno, kapitan. Tinangdanan nak ni Tata Badong. Basta ibaga ka no adjuwak ti agnagan iti Kapitan Enteng. Taapay ka now. Ano ti maganap na iti panang padakas na kanya? Tapno iso ka no ti mga bakiton pa nagsasalisal, Kapitan. Ala, ingkay paayaban ni pare ba daw? Ay, at damat gayam dagiti agjuwa diti barangay haul. Bistado kan pare. Ha? Ay, Kaya't nakadadailan. Iso atin ang danam dayto at tao. Tapno dadailan na. Pasensya kan, Tata Badong. Impudnok ti amin. Tadyak kaya ti mairaman. yay. No adda panggap mo ako mandidataw. Lumaban ka iti patas. Apay amang dadaal ka. Kaya't ba? Paibalod ka. Ha? Ay, kwa pare. Jay. Kapunta makumikom ka iti dakas a panggap mo. Nalipatam. Nga idikalman ti maudi apa nag-file iti kandidasay. Ha? Nalpasan ti pa nag-file. Kasano ka pa'y ama ka-file? No di ka katlaglag a tao. Nalpas mo't gaya man ti panagi-file iti kandidasay. Nagkuna. Nagapuwa kay barangay haul. At damot tin ijay tinang danak a babae amang dadael kini parinteng. Ha? Anya ti kayat mo asawang? Ay, Diyos kay. Amon ni parinteng ti amin. Ti dakes na. Ay, nalpas mo't gaya man iti kalman ti panagi-file. Ay, awan nga rudan Ay, Sa balimot nga mintas asikasunta. Ita, naliwayan takit nga rudan jay ka-importansyan. Ti panag-file iti kandidasay. Ay, Tata Badong, no kayat mo ti makisalisal, masapul nga aramidam iti nasaya at awagas. Saan ka amang padakas? Jay kumalaeng umno ti aramidam. Ala sige, ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.